Allo skimtani allo na do kivipes ninkem tsikhala kamatsike ina kodoshi semi fellowship Bangalore tlihi new pastor piketoli ena li rolam la tak khagimi kemts sikamsa agigu pes zani ena alkhape tha chagyu li amgali kinimi li skimtani akpo hipo angwa shipe taske akpo hipo ye Miss Atoli vechono ilaukissa ena adhipu yushilange dono ili atoli re shikimtani Simi Christian Center aizitolono alokivi ena kukumrape tabes Simi Bangalore la akimi kamtslo kasajalane alhono non kamts khosho kumratsbeni ena nikirini aloku to nongolange pinong pelachi kumsulpenshani Bangalore la Simi Fellowship katashi arigu chilpui ronalos khe kamslani niya Bangalore la chardoko lotoko punglono katonikinim bektolo Bangalore na pike ipo rono amloki rishi tipo lekle Simi Fellowship katashi kaibu naga Christian Fellowship achirge ige tipo lokut poche ipo ishie Simi Fellowship katashi arilpui tare tipo rolono pastor re ena kyure tli aunlo ashla nong tu choi hajun ke mikto maril ke nong ye kakamra ke bi alu shikim til benke he pes nong gam tlo shikum tolani ena bivege to adawlaki bokolo kamchangona aginagi kine khikle tul kleri alu shikim til jegyu alu vle pil jegyu dawlaki hipo shimlana ane kemu hiri gono ning rangna adoki ke piningchi kamslona akivlo kamsin shan Tishku ranguno nyungre adoki vetlke ibu niego nalu shikimtani pandemic vechono etari nire adoki vetlbu alhoza nong log sajalke bu doki vikmratsike ning nalu zaletla ge de rom yesake do tache arom ku tachela ishebe pani ina ningkem tsu khoshi laki jupu pisne nina itai gyuno alho kimye alho kimji kiklono pa kimye chekimi kunoko kulve akena Tipoko lo to kakamts agipu ramuna mlakha achene pe alo zalabe pani ike tipo kiye adawlagi bogori ninkamts ona akivike bining tishi ikil venne putishke vechona kakamashn lange ningno alo za chilungela inheri pinshani ninkamts na itijaguye gono azala zungena ningye azala loksai be pichin le igem gono tsitsini berengena ya zala kiveno kwa ebipchine ikemo nyungna tsaka kumsura ye ayiri hipolo zuzu ave bushagyu ketsini ave bushagyu amla ave bushagyu momo akva ave bushagyu zmoike ave bushagyu kamtsa alone tanbu alone pado paulo kiknet prokamtsa bu achinge kitono tsuge ona zala loksa bivemlai tsinge ona azala kivi epipvemla kyure ani ikiho adawlagi bolonin kamsana kamsa gyuye pandemic aks loksanaya khamts chagyu hipuye igona aloksage binin kamsana kamsane kemu itari awlaktona kamsurana shaye kriston mi enetari aluti chegimi en alhotimi alhono plosbe bagyu hipulo tsak kamsurana hiri ningrangna akivena kwa epikamsulge pura ane tono tipo ning mlola khere ning alhoza ite new pastor vechono mark atsakiwa kedo bidi aro shirbungno no lobdi lakitolo pisvegulo new pastor skimtani network vechono bivegete alhoza pingyu bible pingyu akpola kwirimla web namu alokumsishi pisveske new pastor skimtani ineli atsane tishirin shigum toklelun shaguye jisu golono pasapa sasu kusho epki hipopes new shigum toklelun shani Facing the Storm with Jesus. Jisu golono pasa pasa suksho epki hipopes nyung shikum taklilin shani. Ina pivega de adawlaki shinyung nokshola gyuye new tikella hiri gona kitela gishikshola ne. Ebu klemu sa sukshol jemukyu kiskini rishi jeni kitikari kshol jeni avec sari shol jeni amlar meri shol jeni en akha kumlar shol jengemu adawlaki hipoye
Tipoka kum to shalakyu golo lakna laki putsaklem lavekyu lakna laki khurjuklem lavekyu amlor meksajeklem lavekyu ampinok sholure alho zavecho shikum tom lavekyu dologi posholange ipu hipu ye igono paktagyu shirik sholane tishke rongno alhoyem tavengesha alho zachulakim ko adologi hipu nyungno hiye onak chikhe paktagyu sholane bibki ona alhoyem tavengesha hikumtsu alhono pak perla kyuke ning rong le yezleke kem alho rong le hiya pak perla kyuke ti rongno ningu msamone adologi bokoshala gela ikemu akpul tipo Jesus Christo ve chono ning akpul dona pasa sukupo shure adohipo irongno o rongno kekma shiri polne ineshi pinshane let our fear can be turned into faith because of Jesus. Ikumsa inam sakokosha gyu imnola kishvengela hiya kushvenengela gona shakashnengela bagi program tsbes akpulna ning jisla olayete kute mhagyuga marka tsakvya ke do bidi ara shirbuno lobdilakla hilhe jisna shibepa gyu ya akchkhke bu akumzapkumla miracle shibepane igem kona ning no mark atsakvya ke do bidi ara lakila na pisi ringena tilhe jisna parable tipo pes akobemko ene tare tim akoki tikish kabepane ibu itijing shikum toklian shagyu timekin vejono ning shikum toklian shane alhoza ibu lokto makal gepan gemu adoku sho alhoza kam timekin vejono ning shikum toklian shane ina kisa olane shi ning shikum toklian shagyu ye jisna paye atala kupuju galel zrim klana akobemko ene tare tim akoki tiki alhoza vejono kimri psq parable vejono shikai ebo parable tipo ye ki ushika ga benasha ye parable tipo ye ayere pola apti ki vemlaki apti ayere kivle lolkyu ala pele lovekyu atu shoyuk vekyu aboy peregem hamna paitive aboy peregem asauna gsve aboy perebu hamiye aloki alotikto mo pitilgyu tipo nyumetlane ike parable kimri psq kisat po khabes akobemko ene tare akokitki shikagyu ningnetlane hele pana puchobuz akobemko shika ene tima akokitki shika buzna pana pau akobemko vleshtibe ningu galazire katasız hukuku ikunye epi pana akobemko lo bive ibu pana utishi akobemko lo vebu pa akobemko sası pana galazire katasız uche Panong arzla tipo hut kyolakla jisiya putropu zishkagyu pare timkeke paya aklo shivepu ashka la zai bi alozane be pagyu ningnetlani ike jisiya aklo shivekyu paya zuve paye pare timkeke paya zuve ikemu akobem khoye kushcheka akobem khoye azrele lolgemza kunai tannamo le Panongaki jona aka kalana kulgemen shi marka tsagwage do kt aru chirikte ena chirigin lojgela ikyu azregle lolgyo kunai tannama allo kivshi peter nongho akaitulpo allo kivlaw no ike akamuka bumra jamtanashi le momkum srigila egona ampu jisna panong shikakyo allo zaitbu kumsmawebu panong le tlagyo na allo kivisha azgvishi akayeko talo gela ya akayme khalkya ye epi kunai tannama tipogo mnemire jamtanashi ikem jisi alo go no sha akula khay adogloki tipo dogloki la akopem ko yeku sholkya ebena shaye akopem kono sholguye pasabra amlu egona ki jalaki panong no sholane ibu pasabra tipo ye kilemo panong no sholjemukyu le kilemo toslo panong ne encounter shimokyu panong no kutul pepa mokyu pasabra tipo shol pepa ne ibu grono aro shirsini ena shirda chalaning no ishi alho zala pilani inotlaki alho zala rupu pisin yeke aro shirda cha ashakagdu ishi be gzi be jegyu ningam zi tiwen jen buzi noye ologumsi kahake sha jo akopem kono grono pasabra ki je panong no kutulbu amulna ashka fukchirgyu amulna az fusubu az tipo hunoilo ashkalari ilorivepu panong ye
보이호 보이기 레 코빌로 쿠실렙 뭐 바농 로 토토시 해 쿠실렙 안게 이보 아즈림 달라닝 오 클라위네 샹게비 에고노 panic restless 레 바농 로로 에고노 알호노 암뷰지스나 아자 parable tipo panong shikabapa yu panong kumsmavege jo panong atlam tipo ye panong khwajle lomovege ipo ambujisna parable panong shikagyu ye atilaki alhoza tipo ala pele lovegyu atu showeb kuvegyu asahulle lovegyu tipo sharve neshi ipo alhoza panong vile pikem panong tipo kumsmave ipo pasa poerikyu ho tipo kumsalono pasa po tipo erikyu panong nejislo ndaze posese po ning kumts tiven chenpo no ye olokum skagesha ning no tima turutla gye they began to blame Jesus for the storm panong nejisvleshti bane do you not care we are perishing ning kumts tiven chenpo no ya alokum skagesha panong nejislo po gye jisbala panong khals penge ono jisvle ni kupslo ni kimeslo bi bingyo kumobu jisung kubenyana ye ni motiven jinpu nono nyung kulbu nono nyung sasirwa bu azrim dalan diptiven shangesha ebi panong no jis vla pikyo ning netlane jislo bogyo ye jisvla kukpuk masage jisvla khinju masage jisvla oshkim tebi bulmasage kemu panong wet pokum kumsimlawe bu jislo bobo jisun kubekyo shane alhoza panong lo la gaye panong ye jisu golona akula khilgep shage jisi ye alhoza pes panong ksebe pa aloku no shakula khage ikemo panong ya alhoza chulpes ayere polo time shojup kubu panong ye panong lo sisi panong panic and restless tipo no panong khwaji chito webu they were not resting in Christ ambyo jisira akula khage kemo akobem koye jisolo na akula khimowege azamlo adawlogi panong lo iragyu tipo jupes egono panong lo sisiwebu panong kishvengelabi adawlogi azamlo tipo hono panong show ikovebu panong egono msashevege ningno jahan yasage do chigizgo ajo shirklet la gyuri ishebe pane ambyo jisinapke ayere polo avec sa shilk sarnengine ikemu ino non vile bin shagya aye khaibosho ino tolwage drono non ye ilawno kekemra aloino kyo alo be of good cheer I have overcome the world jo adologi bolo kyu shalangena igono kebangkyu igono mtsmishemokyu igono avizikyu igono asaloksak-to mochulangemu ambujisna bagye tipoko irnenge tipoko ya kitek moge tipoko irnenge ikemo ino non vile bin shagye tipoko come to show ino tolvage I have overcome the world and therefore be of good cheer le irolona alokona alokivi no moshillo ko ina tipoko come to tolvage ye adogloki ningno sholagi buye timkam sunum saventano kwa ye alo shepek shimri reverend mri pastor mri asa julgyorlagla amlo siventano kwa ikemo initial vegete ning kumsatibo kapes ning alhola akpul vechonone noye adogloki bolo kiona alhozai buchulagi me kiona akumsana kishvenengela ni abaza golomo mlavana ni akcho aitum sasuk tunlavana ni ipna goloizana golom lavana aphanala nikungala nikukom golom lavana epikum secure agilve ikemu okum satipo kapes akpulana ye aloye golanginowe akopem kono jisu kristo panon golo chegyukum smavegine ikemu ning akopem kote jisu kristo igolagyukum smavemone ikemu brizare khvenangemu imri fore khvenangemu aloye kleme khmoginowe tirono ni ambyo jisu kristo ye igolani ilolani ekyum tsmishetulvene ine hipopes alota inya kimichulakim kumtsvlen jinshan shemaye noye jisu kristo olola sasilvama noye kuchona kristo beso o khaklo shilvama are you saved cho niovle tipo jinshan nono kristo beso o khaklo shilvaga ye kristo ololani ena kristo ogolani akopem koye jisno panon kulkene
지스게 바나 우시칼라 제게 이겐 바나 우예 지스 자티바 코도시 모베게 알로자 질규 이신나 질라모니시 너나 암베 시리 암베 롭디 암베 무구 암베 지리 암베 키제기제 흐르바랩 남 오파자 베조노 오 파스터 베조노 노 시칸 베조노 알로자 질 시고님 깜짝 크리스톤 미게 도나 알로자 티포 닝예 크타타이 알로자 티포 질 플라나게 닝웨 티포 크베규 에나 티포 크타타이 베규 시바가이 알로자 베조노 니크베스 알로질 마세 롬예사게도 지리 알로다 질럽기 노노 옴로로노 지스 그리스도의 알로게 비 불르베부 o kichilana pipebaye jisino o khalnani epi alozana pipebani efficiona ke do kinya rota chelap kuye khagluye buya lokamla ke kwa ibu die kamlak mo ke tim komo dibola khazake lo pipebani te ono aloba alozai buchila ke vechono inovlen jin shake noye jisu kristo ye o khaglu ena jisu kristo olola sasilvama nono jisu kristo o khaglu kepi omlono no pulpo chilona pipelva ye nono kileklarnam digmono bangalore lo dhella sitla kilekle foreign country la ngarep nam jiso olani ena jisu ololani tirauno adoloki ki shalagep nam akam satipu ye o show ikomana ne akam satipu huno o kkumsla ampiush monane kem akpul tipo huno toklushin lanke Timato Ningletul Veguye, Azamno Loxarige, Passaprairige, Akopemkoya Alhoza Inena, Akapul Kumto Shilgepsha, you who Panonye, Passapratipu, who Jisu Unkubeveke. Yemno Yalokum Sakakesha, you come to Tivenjin Bobi, Jisum Kvegene, Adolakin no Shalaki Pulo, Yaluya Clagapi, Nuya Alum Guanasagu, in Aluijan Ijam Labu. Aloye putowa gashi ino putowo aloye putowa gashana sake nim timetipo nim lola khlinshan timak new aro shirpunlo inetaga alo zala shirpo lagi spinshan aro shirpunlo ika amqa shakak diu jisno panon velopi nim azri katası tra gdaw unye hele alo zala be ba gyuye ambiu jisno panon velop gyuye nim azri katası su hukuku ikune galel zrim klongopo timako kitiki shikai ktsai akopem pana chiriki nivilo ningo azri katasusu hukuku ikunyepi jisna panon vilepe jisna panon vilep kiye ina nong sasu hukuku ikunye ebip ketono ina nong sasu gerlekla amle monani avec ceremony shilk ceremony bi panon lep mogine ikemo jisna panon vilep kiye ina nong sasu hukuku ikunye panon no Alhoza kumsmaveki ulkik mobetaga alho shakitpo kumsmaveki. They forget the promise of Christ. Akhe puye alho no ayere poloni kirzupuva. Ipo akhik shekok do lobanan sasijanani. Dono nyuya alho shakitpo kumsulmasa. Ambujusuna kopem qolupke let us pass over onto the other side. Jo. Pandemic hipuye aks azamlu loksa pasapa loksa hipuye 2019 lane perwai 2020 lage ningo e gona vesa vekemo yening zakhe kumsuraye alhosh kimte biningo iqabu alhosh kimtil masanati la koyong alono 2019 lana 2020 lana 2021 tolin saserwana shi dono kyum amlali bagep ka alho promise alho shakhi tipo nikhlasul masa en nimlola khilmasa alhoza nimlola khilmasa Tishkive jona ya alho shakhiya paktake piningo chikum sulmasa nono gona alho shakholo la khilwagena hilelo temre kto mane dono okpe kela eno okum lokotala eno nono kyukum sangena tipolo no yeto kulushilna ikem no alho za alho promise alho shakhitipo olola khimovena shaye no ye togo kyushine shangela tirekum smavena ne dono kodo shilhotem ko apno khazno ko alho za nimlola khipo ni tanli Bothalventono qua, alota nimlola kepu, ikhimji kuplo tipo toklu shilventono qua, alo shakem smavecuvechono ku shivechenga benashaye. Nikhla adagluki loksa, adagluki ki rangina tipo capes, akakubnala svecine, ne, alo shakem smavegena. Adagluki azamluki rangina tipo capes, amlarmela. Amlok sala svece ki reuna ke peneshaba inalo shakhikam smaviku vechono cho adagluki kiskini shilksa aveksa amloksa amlome atoka amha
Momo Tala Langwanke, Kanla Pazala Pimlaki, Nikukom Villa Pimlaki, New Pastor Villa Pimlaki, Dolaki, Shalangemo, in Alo Shakilo Lakpana Shabatipoye, Hipocotim no Shol Jengepi, Akrlashricum Sevenankemo, in Alo Shakilo Lakana Shatipokabes, Hiyaku Shivatzakia, a bit shamly mewenene. He on Amler Metzala Shol Vibe, Amle mewenenge. The only Alo Shakikum Slinshane in a hilly. Isaac the lob dict as a Jerodokula alo shaki. Ishi Pissin Shanibo, non Bella Hippoko, alo, promise Hippoko, claim Shilpenshine. Isaac the lob dict as a Jerodokula Shipani. Have you acted in a shinia acu julo, he alone bangine? Alo Zania Gimko. Have you acted in a shinia acu julo? As ambuj sinner Bana. Ning sasa avio a telaki gourne bi bagu ye. Kill he alari kagenet polo alari shisne peban. Kill he as kagenet polo as bana ning rangnok ne bivai. Ning alosh kim tilne. Deku dialogue. Dilgi kumogem Jeremiah. Akedom kudoku aro chehakla. Jeremiah chapter 29 and verse 11. Hele alo talari shebepane. Alo ne shibke. Non reuno, non personal shirine, non lot shir pipane, non reuno, kurupa kyu, non lo, kazakwe kyu kumo, buz kinikle, sirin kyu, non no, erin kyu lo, laju achikyu, siritzin kyu, kurupa kyo, ilkino itane. Hialo zake. Alhono o reuno. Erinkulo Kurubepaskyu Akivi, Dioship Sankyu, or Rauno Mramonkyu, Zalakmopo, or Rauno Akivi, Ena Kukumratala, Kinkelzala, Alhono or Rauno Silsne, Bagutipuye, Aloil Kinetane Psibane, Joe, Aloil Kinetaneban. Ibudian Rim Taikim, Alhono, Erauno, Toriuzala, a Kukumratala, Alokivitala, Alhono, Genepi, Ena Kurubepazapi. Oreuno and a runa to ship Bekavazai. The Rauno Adaolaki, he shall like you, he Bolonian Gunsina. Gildo Lakishalangina, or Tlaki, the Slocum Sulon, Ealoye Runa Kivanginoe. Pandemic Bonashakashi Monani. Alo Tachilagi Mikiona. Shilksa, Avexa, Amloxa, Amlome, Skin Sharebnam, Skinny Bonashakakmo. Sagi Bonashakakmo, Atokashaki Bonashakakmo. Amlor me Hibonashakak mo Shilk say Bonashakak Mogim, Aloe Runa Kivia Pikenoe. Akapo Kivanke, Epi Opela Chicum Silpension. In Ovleship in Shane. Nono Q Shalangan and Niem Tai. Nono Pasabra Zimlu Q Sasuk Shalangan and Niem Tai. Adoloki Polona Toka Sasuk Shalangio, Shilk Sasuk Shalangio, Amlor Messasuk Shalangio, Giskin Sasuk Shalangio, Q Sasuk Shalangan and Niem Tai. Ikemi ne timelaki tagovla pinshaguye. Dimikyono, Guskini Shulksa avec Salana, Oku Hopengan, ne dimtibu tange, Ebu dimtibu Jesus Christoge. Nay, I don't know the storm that you are facing today, but I know the person who can steal your storm. Joe, Kuplimi Aluzania Gimko. Oksawapori, Opozari, Okukori, O Pastori, no Q Shalangin at Tibum Tanarilvike. Ikemo ambuj Christoya no Q Shalangin at Puitane. Ibu Pali Kina, Okus, Omloxa, Omlormetipu, Shipilkepu, Kakakumtane. Ambuj Sina Ninguisheli in a Bivegate, Johannes, Akedo Chiritzo, as a shirkla Pipaki Hude. I yell a shilk sermon avec Sernangemo. In a program to show Tolvake, Ilano Aloconet Lo Pipacuye. Jesus Christ is the Lord of even this pandemic. Jesus Christo ye Shinung no Kyusha Langana Tipo Sharibana Aluke, Pana Ambuke. He is Lord. Nay, no Shikyo Shalangana Zalak Skin Shalare by a Tipo Shore Ambuke. Zalano Amlar Meshalare by a Tipo Shore Ambuke. Zalano Achniano Zarapesuare, Achneti Polonoco Hopengue, Ambuja Sukristove Jolkinege. Dreuno, Adolaki Shisholaki Hipuye, Nungums or Tlaki Zakum Surinshane. Ashe Kashi Israeli Beglake the Chirikinla, Nungums Nitane, Ovekyo Lekla, Alhono Israelim
khalun ke gono Egypt ko klana alhono Egypt mko zlana Israelim khalun ke gono alhono Israelim kolo kushlep kya beri hekebes nongu hukikala beri jitipo nbekvelo pi alhono Israelim komla pe Israelim no beri jitipo kabes panong hukikala nbekvegla akiti gawo huno Israelim kitipo kamtsu veches uveke aksihipo ye dimi amchimi akotomi sakpemi kutomo adawlaki bolo tivagyu ninglo psipoitlane konono Jesu Christo jikabes panakhla nbekhilwagena akiti gaudibo huye panakh panahuki kaveches uveneshane noye Jesu Christo ji tipo hono okhla amchi shilwama noye Jesu Christo ji pes nono sitlangwange nono town langwange dimi kuto mogolongwange noye Jesu Christo jipes nono wagyu apartment tipolo noye ndabe khilwama nono khbesa lotskive chono noye Jesu Christo jino outi kalon pekhilmange ovegyo lekla berijge igemu ishplosha kha active polo Jesu Christo ji Calvary cross lo koy pervekyu hono ning khine kipini ning ksza ko kamzu shipivsne be alo zanabvai aizage do lopunkta ajo bitlo no ngupijlo Jesu Christo Calvary cross lo no Aj koy pergi huyilva al hoş kimte benim al hovla bilne dişki ve jona kım gaygıl bene gipim ko o kıpığı kyuka o vision kyuka iringolo no ki ushne shanga nono khbesa lutsvay al hono tipo kımtı shipusnange abno qazana ko a down lipesi toru sakpe givlakla ena kım gashiri no gagijivle o down lipesi agijivle inshagay isha lutsvay jona a down liko za college ben shani kiwana Lut sheri government service la momo private kumla kotala momo alo kumla la chosana sitlangwa gai alo no apyo give a sheji give a kumda give security purpose alo jikuvu sheri alo kumla shila ya kumra shilan kebi alo zaibu kabes he alo zachila kim kamtlo shikum dolani ena called sheri Bangalore fellowship simi new pastor oshkimte ena til he umla takha kim kamtshkimtani kumra kyushil beni Come to Shikimti.